Agent 5 Napalabas aramidan ni Karina ti amin para lang iti anak na. Isu akim mapeng iti grupo na amin tap naglako iti may parit nga agas. Iti sabali a bangir plan-planuan ni Yumol ti parepatakder na iti mini Shabu Laboratory. Babaen ti tulong ti may saganggan na aganyim na. Iti naitamot lagun daway kabayatan ti panagururay dahamin kan Karina iti jeep apagluganan da. Iti adday masideg kanakwada polis. Nagpamarang ni amin ang may samet la polis wenno undercover agent. Namati tim masideg kanakwada polis ket timmanaw. Kabayatan ti kadadahamin iti ruwar ti safe house da. Adday masideg kanakwada ngagballa. Gagayem adtoy ti tuloy ti makalawas a serye tayo iti drama anapauluan. Agent 540. Agawak nga ron ti paltog mo! Di mo agawak ti paltog ko, si Kabagti. Agawak ti paltog mo! Inalam ngamin ti paltog ko! Natangkan ti ulo mo. Sakit mo, Umanaw ka. Bugin ka makita mo. Panaw! Ha! Hoy! Saan adita ti papanam? Amin! Nakastrago na ti Parahangan ta safe house. Amin! Nakastragan na ti ulang ti Agpagti! Surutag ti awarang pay na pagtit. Hoy! Agsubli ka dito! Unyat mapaspasamag dito Amin? Dahil yung agbagtit, boss. Nakadanunan diti paraangan ti safe house. Boss! Anya? Nagdungret ka mata na bagtit? Bagtit! Tuladan na pay! Pasensya ka yun, boss. Kaya lahat ng amin na nagtaray na ito abagtit. Papanawa mo dito adungret. Nakababay ni ti bisita. Oo, boss. Alala. Umay ka. Wala! Umay ka! Kaya ito nga ulit ang pakinarabid mo. Uray may saka abagtit. Patayin ka. Ha? Ala, kumalaw ka. Naigo! Nakita kong ti ipaparamid mo amin ni Shabu Laboratory. Mangnamnama ka di suportam. Areglado. Basta sana ka malugi ti bingay. Dobiyak, titad ko kan kaita. Kaya ko asawan. Dagdakal nga may tisigod niyat itad ko kan kaiti. Okay? Mayata kiti ibagbagam. Indon sumaranungal daw. Mabalinan niya copyright. Ado dagiti stocks ko asya po. Awagag dagiti dealers, tao may dalaan ti deliver da nga epektos. Yumol. Uray adamang protektar iti illegal na negosyo. Aganat kalata. Uwe na mo kaita. Okay. Agkita tayo ton bigat, ijisigo da bang pangalan ta restaurant. Yawat ko ken ka di umuna bayad mo. Umuna akan nga agawid, Amin. Mabit lang, Karina. Apay? Itulnog ka ni Jabalayo. Saanan? Kabailak mo ti agawid ngagmaymaysa. Sika, suplada ka launay. Urayan na ko ni Nanang Ijabalay. Umay ka man, bit. Di na ko may gaman, Amin. Pakipot ka pa yan lang. Amok mo ta kursunada na ka. Anya? Di ka makapaglibak. Nabayagan nga awan ka kaidam. Iso na. Tinumpanak mo tan. Di nakbasbastusan namin. Uy, kasto-kastoyak lang. Sa anak asi si Karudan a babae. Anya? Ditahan! Jawaran pa yun na babae. Tinumpanakit din. Agalwad ka, Karina.
At tulak taal daw mo kanya. Oh, nanang, at titikor tayo. Ne, nagadun da iti akwarta, Karina. Nangalaam iti da ito'y. Sweldok iti pagpapaayak, nanang. Aging gaita, di mo pa imbaga kanyak no anya trabahom. Nanang. Agpudno ka kanyak, Karina. Agpapaay ka ka din aman nala iti club? Ha? Ni, saan nanang? Ibagam nga rod tapno sa anak nga agpugpug to. Masapol nga aglibagak kini nanang. Ko nanang, mangmanggadak kas may sa serbidora iti panganan tigayim ko. Anya? Ngam nagdakkelan ti sweldo? Saan asapulan ti may sa serbidora ti kastoy kadakkelakan ti dad? Nanang, kaaduan na kadagiti customer ko tinasisingpat. Tip ko ti dad duma dita. Amok ngagliblibak ka, Karina. Ala, inkaabayan jay anak mo anak katurog. Tanay, rabi iunayan. Maturog ka matag. Oh, at titi epektos. Ipasimplek nga yawat kan ka. Kastamad ti panang yawat mo iti bayad na. Ipasimplem na. Wan. At iti bayad. Mala, pumanaw kan. Dalasam. Sige. Mapanak matan iti ayan yamin. Naipos amin nga order. Adumanan ti ma-porsyentok iti naglakpak iti epektos. Agurong orayan ni hamin iti kotse. Kumusta ti panaglakom, Karina? Naibos amin nga imutta siya bo. Napigsa nga garamat dagiti estudyante ang sukig. Parsyak lang ti kantidad amay igamamita. Anyat kayat nason. Iti saan nga agbayag? Umadonton ti ilako tayo drugs. Gaputat datayon to na mismo ti paggapwan ti mapartuat asya mo. Bumaknang tayon ton iti husto. Nag-ring ti cellphone ko. Kita man no sino ti mauawag. Dadita rabaw ti dashboard. Mabait lang. Oh, ni Boss Yumol. Yaot mo kanyang ti cellphone. Siya kon ti magsumbat. Boss, anya man ang tiraram idon dati abagtit dito isango ti safe house. Itay pa yan nagaturog dito'y. Papanawan. Ay, bagtit. Agring ka. Bagtit. Agring ka ko na. No sana maring. Kogtaramon. Tilokon tagurok. Payman. Hamin, saan mo adang randay tabagtin? Anya? Karina. Apay sakit mo dito abagtit. Boss, kaasiman. Nakita ko na itaabagtit dito arubayan ti safe house. Manghangan kadagiti sobra iti basuraan. Iso ama asyanak. Mala. Makaamo kayo nga rod amang papanaw. Karina, kasyam tayo ti abagtit, ha? Well, gapot at taong matakas kadata. Saan nga ayaw? Awan ang muna. Anya? Nay, nakaringan. Ay, pumanaw kan. Mabisinak. Anya? Ha? Si Kamaran, sunggaw! Inawagan na iti sunggo. Nga, tumakder kan. Yalaan ka iti kanam iti unat. Urayan nak dito'y, tapakanin ka. Boss, pinakangkit din ni Karina di agbagtit di tarwar ti gate. Baybayamon namin. Tinapatag. Napapanaw nan di bagtit. Amon, boss. Itala makitak iti dahi ti alugar dahi di bagtit. Anya? Nabayag tayong anagdapat dito safe house.
Italaan nga makitak na yay. Siyempre, bagtit na jay. Konforme, ti pagturturungan na. Boss, Awan gayam. Awisam ni Karina. Ada papanan nyo. sa dino, boss. Ijay laboratory. Ada ijay ni Usima. Alaan nyo dagiti naramidan niya epektos. I-deliver yo. Matungpang, boss. Paligi tayo, kakadwa. Adon dagiti suki tayo iti droga. Ado matenti kwarta tayo. Isungagren na kayo ita iti aak. Boss. Nilang Karina ti awan di tipagi naman tayo. Sa dinaw tayo na ita. Tsaka mo, boss. Hamin, panagkunagkat, nalaos ti panagustom kini Karina. Boss. No makita mo awan ni Karina, saan kasapol mo? Kasalokit, kurso na lak namin na talaga, boss. Anya pa'y laeng tararamidam. Natangsit, boss. Apa yan ay bagam anatangsit? Pinanggap ko nga ikutan iti kangres. Kinumpanak lang. Anya? Ang boss. No may papaniti babae, nakapoy ka, hamin. Hamin? Ado, ti pamuspusan, tapno maalam ti ginababae na jaya abalo. Anyat kayat mo asawan, boss. Gundaw hayam. Husto ka din. Wan, boss. Gusto kayo. Nanang, ano sa inyo pala ti anak ko, ha? Kat isumot ti aramidag. Di mon maasikaso ti anak mo. Makumikom kalaunay iti trabahom. Wan, nanang. Karina, agliblibak ka kanyak, amok dayta. Anya ko matilibak ko kada kayo, nanang. Saan apod no nga agpapaay ka, kaserbidora iti panganan ti gayem mo? Nanang. No pa'y kasta, maawatan ka lata. Di kay madanagan, nanang. Ibagak to no anya ti trabaho. Karina, Jakpay kayat nga ibaga ita kada kayo. Taamangan nulap dandak nga trabaho. apay kumangay alapdan ka. Nanang, basta urayan nyo ti panangipudnok iti amin. Maasya na kun ka. Manipod na tay day di Fred nga asawam. Nagdakkel ti nagbaliwan ti bagim. Imbres kan. Narigat ngamin ti trabaho, nanang. Ala, no anyaman ti trabahom ako nam. Saan mo kumamat abaybay anti bagim? Wano ti salunat mo. Madlaw iti langam amarigatan kauna yan. Okay lang, nanang. Di kay madanagan. Isungarod ako nakada kayo, ada kayo pa lang iti mga obir iti anak ko. Taaramidak ti amin para kan ko na. Boss! Sino ka? Boss, ni chef ni Leo. May sa user iti droga. Ne, apa nga katawa ka, boss? Amuna. Oo, boss. Sino ak? May saka po, sir. Anya. Boss, imbaga kanyak ti may sa sukiyo, sikat ti asit ka. No, kayat ko ti agaramat iti droga. Apay. At akwartam. Boss, sa anak abak nang, tapno makagatang iti ado asya po. Ngam kiti, nagagatak, boss. Anyat kayat mo asawan. Ibaundak iti sa di naman na kayat yo. Basta, pagaramatan dak iti droga. Kasta? Huwin, boss.
Umdasan kanyak ti basit asyabo ang maaramat ko. Iba undak, oray sadino, oray anya. Kas ka nga sigurado, ha? Ni Boss Mat. Ala, sumurot ka kanya na mapantay ti kotse. Ha? Wow. Pagsaritaan pati pagpakam. Anya, ti plan-planwen ni Leonardo. Gagayem, ti uliwayan adenggen ti tuloy ti makalawas a serye tayo iti drama anapoluan. Agent 540. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Polyeser. Direksyon Mary Jane Castro. Agent 540. Sagsagot ka na kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.